a relevant church, a church of the poor, a church with missionary disciples. Deni ding nasa tamong patingkaran keni king Archdiocese of San Fernando, anting kapagmasosyan king Banuang 2021 bilang banuaning misyon. Iting banwa amika temang Missio a gentes o misyon karing sabla, makapitnaya karing atlong dake, Mayakit, Migising, at Milablab. Ing mumunang dake, ing Mayakit, mipagmasosyan niya karing balang parokya. Kilub ning siya madomingong nobena, balikan tala ding milabas sa banwa, na meging kapagsadyan para king banwang iti. Ing nobena mag-umpisaya king September 19 at mapupusya king November 14. Ing kaduang dake, ing Migising, maganapya karing balang vikarya. Mika online assembly nung nu akit tamu, ing bunga ning misyon tamu karing pakakalulo king Archdiocese. Damdaman tala ding mapilan a testimonya, iba't karing kapatad tamong mi pagkalaman king Cruzada de Penitensya y Caridad. Ding survivors ning Mount Pinatubo eruption, ding kapatad tamong Aita, at ding mitatatag karing basic ecclesial communities. Katataulian, ing katlong dake, yapin ing Milablab, mipagmasosyan king mabilog ay Archdiocese. Bilang pamupos king pabanwang kapigaganakan, king 500 a banwa ning pangatatag ning Kristyanismo, abe-abe tamong makiramdam karing miyaliwang lupa ning misyon. Iting kapagmasosyan, mayariya, king metong abanal a misa. Para kareng aliwa pang anunsyo, dikil king kapagmasosyan na ini, manatili tamo pong makatutok karing social media accounts ning Archdiocese of San Fernando. Agkatanda kayo nga pong tumagon karing kay katamong kapagmasosyan, king physical mang paralan, o king kapamilatanda ring kay katamong official broadcasts. Abi-abi tamong manalangin para king kaligtasan ding sabla kaniting pandemya. At bendisyonan na kayo po yung may payang ganing Diyos. Ngayod pa, ang po ning anak, ang po yung Espiritu Santo.